Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasi si request orokba wari ni Marianne Bachmeier haina magi wari se the mother's revenge hana su khangna bani adudi wari se haujarage. Marianne Bachmeier je kano da June gi tang ahum 1950 da West Germany da poe. World War II gi matam sida moi se Saret haina West Germany da flat to gidoini chain gidoini moi gi mapa se German gi yamna sathiba yamna notorious oiba group amalai SS haina ada yawram bajani adu dogi scrutiny tawbo sida moi sida chelaga leire Marianne je anambana magi moi gi family se yamna religious oiba family oi ma yamna conservative oiba yamna religious oiba family dagi ma se haura aga my mapunsida my family gi nungai base ma kaya phangaktre hai moi gi family gi yamna author moi gi mapasi yamna authoritarian oiba Marianne gi mapase aduga yu yam thaga abusive oiba my matuda phuba machada phuba toba aduga mayumda leitabida adum barama da dum yu thaga leiba khotpa adumaina tawi aduga Marianne gi mama sisu khoi gi mama mathanda dum punglei de leiba machaziga connect tawdabado moi ni do ma mama ka su yamna khai nusina bagi relation je adu kaya leitre adu Marianne khara chawba hawa matamda moi frequently moi gi mama mapa se khana bhaure yu thapdagi abusive oiba phuna badagi mama mapa ko se gi mama siga mapa siga divorce tawraga Marianne gi wakhanda yamna mapa do yamna authoritarian oiba mapa do divorce tawrabnina ma se at least free oraida na khanbado very soon magi mama sna muk nupa ama khara abusive oiba nupa ama ga muk luhongaga moving tawre aduga kari hatare ni nupa sina haini yamna abusive oiba khotpado mama da man complain tawragana mama sina mai mi changchang bi tabada nupa sigi mi changchangaga Marianne se moina otpa naiba tawre aduga ma si yamna teenager da yam lam henba yamna rebellious oiba teenager ni na mayum dagi tanthok pire mase mana sahi tramari trauma surapagi timing asida mase mayum dagi haidi tanthok pire mama haji mai nupa mapa stepfather siga mama sina pullaga aduga anambana maji strict ta khara lai mi mayum khalai tawbada pa mayam da maji sexually assault tawe yamna tawbadagi macha ama pokani mana sahi tra tok surapasida macha ma pone duga macha se moina adoption gi oina pigrani de mari angang teenager ni paisa su thokpos nate aduga ngasai ma bu pregnant oi heriba nupa du su chigen graba jegi my boyfriend du so adudagi macha do mana kanu da pithokre adoption gi pigraga adum ma se mathang adum khara leiraga mana chahi tara ga nipan surappas daida magi boyfriend ama ga living lainani dogi boyfriend sigi amuk ma se pregnant oirani angang pregnant oiraga haidi angang do mapa hausiki second haidi nupa my boyfriend sina su angang do mari pamdre ai responsibility loba ngamgiroi khotkiroi tawringai manung sida Marianne je nongma night club ma ko haidi night club chatubada amu assault tawbagi tawra matung da hojiki nupa siga kainaraga amu macha amamu pokani mai gi second baby sisu mana adoption gi aseng ma angang do yam mai manak ta thamjaningam bane ado haidi pharak tabadagi angang do mu adoption gi pithokre adagi ma haina thabak masa mathanda support tongnaba ma thabak tawda yadre khotre na ana school tamamba moi community gi school tamamba dagi tokthoga bar amra thabak tawe tipasa bar haina manuda ma thabak tawraga aduda mai gi hujiki manager se ma thengnarani manager se thengnaraga moi ni se khalaraga couple mana chahi kun ga ni thoi surakpasida my third baby ga maza mu pregnant oire hujiki manager siga adamana angang du di hantak di haidi adoption gi pire roi yohalroi ma noina yoksara gi macha se ma khalle haidi ma ji thabak haidi night ta khoi bar thabak to bani na paisa khara jum adum thoksara bani na ma adumaina angang muthang popa ma ti yo khot ke to ga je hujiki manager nu pas na yadraba aidi angang sung pam de ai nang responsibility lo ngamoi you are on your own haidi nang angang je nang haidi abort tawdra di ID responsibility lo ngamor khot loi tawraga ma bani se kaina bada Marianne se yamna thamoi so emaji nungai tre haidi smile macha ani ju mana give up tawre haidi mingon da yohan gare ai kamain tawdoi no khopno haida mana phare nupa mapa yaudrasu aina yoksarani na mana macha nupi ama po ani ana na
ꯑꯩꯅ ꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯌꯣꯛꯅꯕ ꯄꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯣꯛꯀꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯏꯠ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯕꯥꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯔ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯥꯔꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯗꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯕꯥꯔꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯥꯔꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁ ꯃꯐꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯦꯅꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯄꯤ ꯒꯣ ꯂꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯃꯥꯗ ꯅꯣꯡꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯂꯨꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯅꯥꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯆꯥꯒ ꯄꯥꯛ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯅ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯠꯁ ꯃꯣꯏ ꯍꯨꯏꯒ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯗꯣꯡꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯊꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯤꯇꯔally grew up ꯍꯥꯏꯗꯤ on the street ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯝꯖꯥ ꯁꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯔꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯅ ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯒꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯕ꯭ꯌꯨꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯠꯇꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ 7 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯟꯗꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯖꯁ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯦꯔꯤꯌꯟꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯗꯜꯠꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯑꯦꯗꯜꯠꯀ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 1980 ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯃꯃꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯗꯕꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯃꯃꯥ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯝꯇ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯟꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅꯗꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯈꯣꯠꯂꯨꯀꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯦꯅꯥꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯗꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤda ꯑꯦꯅꯥꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯇꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯛꯇꯒ ꯆꯠꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯒ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯒꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯅꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯔꯛꯀꯤ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯤꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯀꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯀꯟꯐꯦꯁ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯒꯤꯜꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯤꯔꯕ
लीर कांदा हुजिकी बॉयफ्रेंड सिना कदौरमिनो हाइबसे asigi nupa se hanadagi criminal hada hujiकी गर्लफ्रेंड की nupa se boyfriend se hanadagi criminal neba ma je hanadagi problematic oiba nupa neba hujiकी nupi sina laisna next day hai tari me gi tang taruk 1980 sida mana laktoi la agani mana police da li se ado my boyfriend je kanano haibada Klaus Grabowski hana 35 years old suba nupa mo oilerame ma se hanadagi problematic oiba nupa oira male angang ani mada 6 years suba amda assault tawrubagi aduga amana kidnapping tawrubagi ma se jail da laibjani jail da police na phabajani ada phabada police na moina court ta puthoka mai gi psychological kari crack mayam yeng basida ma je khoi gi unnatural sexual urge haitare ne angang da adugumba lai aduduga ma sisi control to bangam de khote na jail gi mahuta ma mental institute amada oina layenga thambagi na adumaina piraga Klaus na chahi ani jail da leira matung da mangonda moi kanu sina government sina option amala ani ani na sigi jail dagi haina kai gumba thoklak ninga di chemical castration na koi hidak kanu na capsule laga mai hormone haita minupa sigi sexual urge ka mai sexual hormone mai kanu singdo adu singdo namtharaga crime se amuk hanna tawdaba idea adu mai tawraga di khoi gi society da ma safe oirani mana nupi na hada adu mai na katukaran tawraroi anang adu pambra natraga nang jail da lai ki kan tawbuda sagi Klaus di jail da mai ga sagi jail lai sagi mental institute da like do sarupudi ai huziki kanu do offer do lawrage na lawre offer se lawraga mana thogle e haidi moi gi khangde moi government no su kari no haidi fajana mi hojiki nupa do gi karetare ne asengba mana sengna ma sumaina tawrage na khalebra traga sengna ma je nupa do pharabra redeem tawrabra di khangda bida ma do release tawraga society da leiraga hojiki Klaus na enana lairiba yum Marianne moini lairiba yum se kitang chatlaga butcher shop am lay butcher shop sida ma da butch khoigi da dukan hangaga lay aduga mana laira matung chahi ani laira kan sida hujiki moina chemical gi tawraga hidak injection tawdo reverse tawbiyo na government da che thare ada man government gi meeting da na kari gi no hangba da mana my girlfriend duga angang plan tawri aduna angang plan tawbagi ne ai hujik yamna sober oire khotle ai saina crime tawdre khotre na mana du maina moi court ta che thangat pasida moi government na approve tawraga sigi magi hidak se hormone gi kapagi se haure magi adugi treatment manung do hauraga leibaneba leiri kan sida hujiki me gi tang manga sidai janeba anga kanu sina ena sina nongma haidi moi adum lekai da mana sum sa kai sanabadu da mana hujiki butcher gi kanu sida Klaus gi manak se sang sida Klaus gi hawdong am lei ada mana hawdong se ka sanagen hai sida Klaus na sanau ka su kai de nangna adum la akanda kanu tawro khoi yumda hawdong do thamamge nangna langna kan adum la o do khoi yumda hawdong do sanawona haiba sida mana tang taruk sida kanu tang manga sida me gi tang manga sida mana Klaus ki mayum da chatle ana sida mama da park ta sanani haibado sanada bida mana Klaus ki mayum da chatle mayum chatlaga angang duna hawdong do adu do sananing bagi mana do chatlaga leirame adugi leiringai da Klaus na angang je haidi nam phu da for several hours man angang do assault tawrani angang do rape tawraga angang do na mu pau do tam gitare haina magi girlfriend gi stalking do na makhori charam da me laga angang je hat laga cupboard ki box amada yomsal laga mana thamaga ma se kai doi no khangdre de angang do di haidi hatuk haidi angang do di hatle mana sum lamchat nai da angang do tawrure adu kari gumba khanga agadi ma se jail da amulairaga adugi kanu se jail dagi kanu se sentence se yamna sathi ba phangdoi ne ba ada ma sina ngasai manung da adugi angang asibodo kabarta thambado adudo mai nupi duna la kan da ubdagi kari no khopra moi ni su khanara kan da mana sumai tawbane na mai nupi sida wari liramaga ma je matha saraga baram da yu thapa sakhingai sigi marak sida mai gi girlfriend na chenthora aga haidi tang next day nunga laga mana chenthora aga police da haiba dagi police ma'am moi police no la aga Klaus se
mai mayum da phaba lakpada leiram dare masi leiram draga kanogi body du su leiram dare ena gi body du su leiram dare aduga mana note ama irame aidi ma sigi angang kano si angang sigi body je langthoge aduduga sigi bar sida nungdang da pung nipan da nang lao aduga khuni wari makhan kamai tawba khopa aina tawbudo adudugi matang da wari sa se khosena adumaina iraga thamambadagi police na ngairaga pung nipan gi tarpada ida cloud sigi cloud se lapada police na phare police na pharaga magi kano tawre haini questioning tawdana khotana tawre aduga court to puthokpa matam sida clouds na hai se man angang da kaim tawbana te angang duna seduce tawbani mangonda kano tawi seduce tawi duga angondagi paisa piyo paisa pidragadi mama da haidokani mayam da nang na adumaina ingonda haidi mathong chadana thengi molest tawi khole haigani na angang duna hai aduda aise pakhat mandana haidi jail da muk aibu changhan batare na pakhatana aina adumaina hatpane na adumaina khomme clouds na adagi mama sim sawning angang chahi tare suba angang duna karamaina mama bu khadi seduce tawbai je kari no bu khangde na aduga masagi moigi court ki case obosida Marianne jina mama phatabani na tahan bagi adagi man literally street ta dum laibani man bar thabak tawraga angang jina mathanda laibani khopani duduna sigumba problem jedi adum thoktoni kotoni kai mai tawre adum Marianne jan sawning di noina adumaina angang aigi chahi tare to suri beisa no pidu noina adumaina street ta chawe haduna nupa ma bas kano seduce tawli kholi haisi bu ing ya ba na ajam sawning e sum ma ja case moigi trial ju tawba chatling sum hauring ma sa sawning ga ma sin yam sawning e ba leire ba adagi sagi clouds na amu haire ma gi violent outburst to jegi mana hormone ama reverse tawna ba hormone gi amu kapado aduduna ma samna violent ti tawro haidi violent oire aduduga mana hat ke na hat panate soi gi bani haina mu tawre adagi amu atu mana enazna seduce tawbani aduduga mana paisa pi dragana mai ma da haidokani khokani haibani sa ma hai leibasida Marianne ji sawning mana khalle masigi nu masidi maje mental hanagi mental gi problem lai haibani na jail da koi gi chaira ka chauba phang bagi mahutta yamna chaira atin ba phangaga amu institute mu changgi tar masidi ainoina khutta ainoina revenge lawrani ai ichano pi chahi tare ta suri ba angang dungu mana du maina tawbaina ma sa khangare ada moina ngasagi kanu nupa se hormone treatment adu ada du tawre khotle dagi di ana duna seduce tawbani khopani na tawrupodagi Marianne se mana nongmai ama leiraga practice tawba hawre haina mazina khadi nupa se hatagani na aduga Mars ki tang taru 1981 sida adugina mi se pangthok toini ba man mayam gi moi gi dugi trial numit se mayam dagi mana khara thikna lai thikna la aga court angobam ditle makhut animak mai pocket manung da thingjalaga ma jina kaim pura mai gi mamai se blank expression amata yauduna ma se changa ani changa aga mana nuple pa nupa se sumi yeng leire ado maji nang saigi mi security ga to karam mai na tawraga mana moi gi ki court manung na changba hai je kan tawri ne check tawri ni kholi ne adu mana bypass tawba ngamaga nongmai ama puraga mari changa ajani adoga clouds na hagulaga magi defend gi wari wangange na hagulaga mana maningon thoga lepajida enasna thoga nongmai na tare la kape nupa se tare la kapaga taru pale amana pal hodre aduga nupa do dum budok long ta gre aduga boy security mem chenjam bada Marianne jina lengul haidi expression ama ta uttabi da machin na man hai masigi oxna ai ichanupi chahi tare da subado hatpani mana angang da mamang da mana makhori mera hatpani aina mai maning dagi nongmai na kapa hatpani I hope he's dead thara mana nang masinu pa je serious anona hai da moina yenga kan da dum nupa do nongmai na tarulak palabani na cloud so siraga moi segi Marianne je phaba khopa tawbasida mana karim bu register tawdre madi kaisu kaidre na madi pura mai dunia haidi pura madi mangaga leigrabane machagi kano da mai chak ta khopada adegi magi mu mayam na magi case amung tawba hore magi tungana trial haidi mayam da loin khangabani na mana mayam mangu da hatlabani na magi trial tawba hobasida koigi all over moigi German gi meetings na masu na support tawak to neba haidi mana tawrido magi makutta mana sagi nupa events tawrido mama magi events madu yaninge kaina mayam sina magi support mayam lai la agasu in the court of law
ꯍꯥꯏꯗꯤ upai adudi yade mazu mihatpa mazu mihatpi ma oirabanina madudugi matangda moichina kanu tawre haidi ko tawre haidi ma kadobagi nongmai pa maina pusalakpa kholakpa adagidi mama haidi careless mayam jingna khara mana mama careless oibidagi thokrini machado do maina sigrini adagi khara mana lo dubu mana mai makhutta mana pairaga tawbudo adu yaningde khote kai tawbudo but all over anamba na maje support tawrakana leiraga mase moigi trial dogi matungina mi do hard ramina maji jail sentence ti phangdoini sentence so pathok tungai da kai hainingi khoningi na moigi jury me am to hangda mana kanu to gri do hard credo sai clause hard credo ma phajana magi wakhan phajana khantha banga mong to badagi ni ma do machanu pi si bagi haidi amna thamoi kai ba henmandana mana tawri do ai kai no khangre ai kanu tawdre haidi aina tawri ba khudemak anagi ngatani I did everything for ana mase adu maina mayam da hai hadi clouds na hanjan igi ichanu pi do bu defend hadi defamation tawbiba hadi ma bu angang macha do bu du mana hanjan na mangona seduce tawbani ma kaim tawdi khote haiba do adu du henma laptana makok se pu bangam da ma makok satna tawgibani khotkibani na adu maina mana court ju adaina last haire adagi my mental health to deteriorate tawbadagi tawkibani khokini haire adagi Marianne jina November gi tangani 1982 da mase Klaus ki hatpa gi charge the murder da my jail sentence pi basida mayam sina support tawra yaning da ba hujiki moi West Germany sida loire ba mayam sina yaning de khote mana tawri do dugumba noina han dagi criminal oiba nupani adu kadobagi thado amu kari dobagi amu noina reverse process yari no luzlu hongda ba my girlfriend duga macha pokani hairaga tawi khole ekta mayam jina koi saubo ubadagi magi case amu withdraw tawgre hadi kano loiraga numit kun gani pani leiraga withdraw tawrani aduga verdict se 1983 da ma hanama de hanadi life sentence pirambane ba adagi moina yaraktabadagi magi haidi mana do maina kuina jail da leibagi mawong tade khote na tawbadagi 6 years khak oina lainaba haina adu da yanare negotiate tawnaraga maje 6 years jail la leibagi adu maina tare adu chahi ahum leira matung jidadi sagi prison gi authorities singna haidi ma deserve tawdre haidi adu maina deserve magi jail da leibagi deserve tawdre na mase release tawra matung da mana my life story se moi German gi magazine namada mana pesa mayam tawraga yolaga interview my mayam na interview lodana khotana mayam tawe my matang da adu mana hai se nupa nang halidu murderer ni nang zu murderer mani nang kari khali kholena na mana aina tawdu di society tagi phattaba mahikama ta thokhibani ai icha nupi I did it for ana mana anagumba angang mayam mana leiragadi mana karam kanda amu khangani jail lagi amu thoklaga amu aigi isa nupi dawna atopa angang dasu mana makhut la mo khotlu ba tawraga angang mathmai no mangani aduduna ina hatpani na anasina adumaina kano da mi kudingi public kano kudingi tawwe aduga ma Marianne se cancer ina diagnose tawrani magi cancer diagnose tawraga chahi mana 46 suba matamda September gi tang 33 1996 da maje si reduga mana hana label lubak haiba mafamduda mai machanupi gi hek manakta maje phummaga moina dumaina the avenging mother na iraga haidi mayamna thabiraga amna respect oina Germany na thoki adi mayam agi wari je sidalo chanjarage mayam agi wari se nungai biragadi like tawbiramu share tawbiramu subscribe tawbiramu adu mathangi wari dong thengnarasiko mayam bye